Kusenjalo udadobawo kaMduduzi Mnisi uDuduzile Dube uvakalisa ukukhululeka novuyo olukhulu kukuba umtshana wakhe ngoku sele eyindoda ekhululekileyo, kodwa uthi olu hambo belunzima kwaye luhlabe umxhelo kusapho lonke. Ngizizwa ngijabulile just because why umuntu besicabanga ukuthi ukwenzile akusiwuye, ngoba sezwa sekuthiwa uye. Mina ngizwe after sekuthiwa uMduduzi Mnisi obulele umntwana. Weza futhi kimi naye ngakamboni, wathi hey mama uyangizwisa ukuthi kwenzakalani na? Ngathi mina ngani? Wathi sekuthiwa yimi umuntu obulele umntwana, enemine lo mntwana ngimazi. Ngathi mina bese ngizwile but bengufuna ngazi ukuthi ngizokuthola kanjani, ngakuboni. Wakhala umntwana nginomakhelwane wami ngesila ngaphandle. Wakhala umntwana wathi mama angeke ngikwenze lokho. Wathi ngifuthi ngiyaqinisela ngithi angeke ngize ngikwenze lokho. Angimazi umntwana umntwana ngimbulalanga. Ngiyakwazi ukuganga kwami ukuthi yini, nengizifunela imali. Okunye nokunye angeni kuko. So kumntwana ngi-innocent angibulalanga umntwana. Angifuni ukamba amanga bekubhlungu kimi just because ngendlela ashilo kimi ukuthi ngempela akakwenzanga. Bekubhlungu mangiloko ngimbona ngigcine ngingasayi futhi ecourt. Why? Ngoba nale pain yokuthi besefuna nokuzibulala ejele athi ngizoboshelwa into engingayazi and namacala ami mina enginawo. Namhlanje ngizoboshelwa nje into engingayazi. Ngcono kube ngempela lento ngiyenzile. So kwaba kanjalo nje until azathola ukuthi uinnocent akanacala. So but thina mina nami ngokwami ngisamdinga umuntu obulele ulikhona force. Ungathi angavelela kwamampela simbone, ngoba nathi sinabantwana bamantombazana asikho safe. Mhlawumbe umuntu sisasihleli naye la ngaphakathi asazi.